إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Tahqiq ol tor adamları ki iman getirip salih amellerini kesbetipdiler. Allah tebarek ve taala şoların kalbında dostluk ve muhabbet aylandırar. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Pes biz Kur'an'ı sen diline asan ettik. Taşın vesileti bilen muttaqilere ve perhizkarlara beşaret ve boşluk verirsin deyip oşan bilen davatçı ve cedelçi kavimleri korkutarsın deyip. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. Ve köplerce qarının əhillərini bu cedelçi kavimlerden ozal helak ettik. Aya şolardan birini bilýänmi we görýänmi ýa-da şolardan bir yuwaş ses eşdiýänmi? Bismillahirrahmanirrahim. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana nazil etmedik seni meşakkata ve zahmete koymak için. Meger nasihat-ı mu'ize bolsun deyip Hudaýdan korkýanlara. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. Ve Kur'an yer ve belend asmanları yoktan halq edip vücuda getiren Allah'ın tarafından nazil edildi. الرحمن على العرش استوى. Rahman adlı Allah tebarek ve taala arşa galip ve musallatdır. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Hudaý üçindir. Asmanlardaki ve yerdeki zatlar ve şoların arasındaki zatlar ve yerin aşağındaki zatlar. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. Ve eger sen sözüňi ve kefini gaty etsen Allah tebarek ve taala mahfi sözleri ve esrarları ve nihayette gizli sirlerini bilýändir. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Şu aydylan sıfatlar bilen sıfatlanan Allah'dır ki ibadet ederge hiç layık mabude berhak yoktur. Meger şol bir Allah bardır. Şonun üçün yaxşı mübarek atlar bardır. وهل أتاك حديث موسى. Ve aya geldi mi sana Musa'nın haber ve kıssası? إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Vakti ki Musa bir odu görenne pes öz ehline aytdi. Siz şilada durun. Tahqiq men bir od gördüm. Şayet men size şondan bir şöyle od alıp geleyin. Ya da odun yanında bir yol bilýän ve hidayet etýän zat tapan dedi. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى. Pes vakti ki Hazreti Musa şol oddur diýip güwän etýän zadynyň ýanyna baranna Musa qyğıryldy. Ey Musa! إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. Tahqiq men sen perwerdigaryndyr. Pes sen iki kawuşyňy çykar. Elbette sen Tuwa diýen pak derrededirsiň.